Ütü gündən gündü ekranına görəçilər, onlar radiodan istəyicilər, efirga Time Out sportivni beri, onda gıtaçı Nikolay Beslinep, Miyaxa bugün Ülülübə köməlü yoxtara rejissördə Mikhail Everstov, onda Mariya Novgorodova. De bugün bir studiya bitigar bu Jokuskaydağı 3 nömrədə Oğuz sportivna skolatın salayaçılara gələn oldular. Onda Jokuskaydağı sport отделın начальнигы Эдуард Васильевич Ефимов, онна билген үһүснү бердагы школа директоры Василий Васильевич Уйгуров, онна өркемге бу школаны салаян келбет Федот Ахибович Солобьев бастабыллах биге ветеран келен олорор үтө күннен Olmak gün solomuna. Aja бастан туран бу кинеге бит сурактан битнен агардалибет. Оннотон быйыл мебелей дахыл бастагытылы Федор Ахибовичка берехайын тоҗата кини этергелы бетин ологон анатага ди бу ого спортда хайдытыгар оны осыдан бу спорт хайдытыгар Федор Ахибович бахалыста. Ja бастатан туран үтө күнүнөн спортда тапташчылар көрөнөлөр булуктарына. Оны же бу Былырын батчаларга бой алтыня ханатыр бехеманна кәсен турабыт. Онна бу юбилейга наммыт кинеге бит тардылла хабыт. Юпкарчыны олону Василий Васильевич шүйді бахаран. Бу дагы сыналак неге. Издательская хөнөтаңардас 5 мөк. Оны бартын бахаран дизайнын бартын оран де бу алтыня жыл балта күнер былырын такыбыда. Бәтин кемие маны бихе Сұрақтан етінен бардың күшкі үтін тұрабыд. Әлбақ балайда журналистер ұлбыттыра. Оны бәлерін саналарын әтен тұралдар. Жону білеген әне яқа спорт ұғарабат сырды ташы тігар. Бүтін республика телевизорына көрін олар докторына манна ғұрықтақ тұттар еқпен бағыра. Нахачы, мақтал. Оны жабыл кенеге тұғынан аяқтылы тепен бағырабын. İtinne bir uğratı tadiyen var güskenigelerden bege bilingi kürennak, müçürgennak kamet samay çulucuna aktı sığına bıspıttıra bolar. Jol kimne ajir evi polakana bege Respublika prezidenti Asya Sergeyevич Nikolayev. Ağa bahalık pıt aktı da var. Jonu internet tardan söp. Kine beatin kemi meriyene Bahlan olarak inne federatsiya prezidenti olayın bilgini baktık davallar ki birimetiger ıngırtan isten o çotatan çolkadık itüleni yuputavunu itikemge behirde hama çıp çalhati hitihen tarabut. Ol tuğu dir bolakka beabet ispititte Kanada'na kalbari bir katıran ol but Ivana Konechnikov kadettarga andaydı şampiyonu bol buta iti tuğunan bilediler. İkiz kihibet Peter Konstantinov ühüz prizer bol buta ona ühüz kihibet Igor Serepsov Avrupa ühüz prizer bol buta bronza. Cevap ona itekem 2 yıl uhan trener küskürüle bittire Prokopy Semenovich çalırga sürün trener ete. Kine iti temigunan Dmitry Petrovich Korkin Mirimetin laureata bol buta ona Haqar Respublikatın ütülak trenerin atını buta. İkiz trener Nikita Nikolaevich ütülak trener bol buta. Ete hürün köddürü itikemge kalbite ol çıpçalga bilen bir tiyelik bit. Dalya etinne behege kemet ministre hevligin olabilir. Leonid Nikolaevich Spirdenov sığına bıhıta var. Dalya Olimpiyske şampiyonmet Paul Pavlovich Penigin etite var. Onu tahanan bilingi kemet sürün kihita min bem hüddav vastır kihim Makar Makarovich Yakovlev. Bu ki hüddav bay istoriyetigar diktiva ete tustunu Allah üyetin toharice gelbitevit. Kini edere dağıtan tustunan jarıktanan beyatin kemiger yürürahıcan Sverdlovskay o bulahı koratayın baratın ihan kabispit onu tahanan doydu ete Юридический институттарын чемпионатыгар Хевеске союз чемпиона самбау olan sport mastera. Ana hakalardan bastıkından SSRS prezidiumun
чилена федерациятын чилена оны хака республиканын бастыкы федерациясы әлбә өрөттәлүнең оран кини ол туһнат тапына бүген токтабаппыт. Онлык булды. Онан кини Валерий Петрович Кремясов бастан таба көрөн бәтин кемигер итинне республика сүрен тренеринен распыт оны бегерге пит улахан өңөлөх. Оны тахана күн бүгүнүгөр дылы бияга көмөлөһө сүбөли амалы хит. Дәп бәтәхәй әттәхиннәх кинегә тахсыбыттен көрдем яһаннах тагына ди оны туга чөй багай бит оңо хута ди чөй бабы глянцабай онан булдана бу кинегә не хантанлыктан сөбей. Я бу кинегә агая экземплярын тахыбыта сүз бehen. Onu anlatı bu dizaynın orutuvar Vasily Vasilyevich anıgılı tuğunun tempenen irdebilinen barıtın işe batın oran. Toha Manık bilgisayar canlar tuğtan ılıqa. Barı bibliotekalardan. Bibliotekalarga beddik. Onu mağahınlarga inga tiga hoq. Ya bu hülbebiye sıllah ülelerin tümüge baratamanna tihillenin. Etinne bir sürün üretıta tuğaq. Bir besti hıl bola kinige tahattar bu pıt. Ol onu barata kidde katılanan o çoturu turmulanı körer bollaqqa. Bu bir oskolu bu saydıqta barata etinne kiren her. Ya bilgin ya bu hüs nümerde bu hakayerge bir bastın oskola ya bilgin tuğdan tıgından qaydak jahanan olur öyle ya Vasily Vasilyevich en bilgin direktör bolagan oskolan tuğdan kırdı. Tükünden bilgi Spatini şkolada tavan asılla qaytırıldı bite. Tetilibden kurduk. Bilgin bir 600'ün taqağı direktanar. 600'ün taqağı. 600'ün taqağı. 16 trener var. Onunla 4 filialından üye olur Korakka. Ol kurduk bir filialı bıt. SOS 25 var. SOS 21. SOS 10. Markinskaya школа номер 1. Он 33 школа бар бит. Кас тренер үлелири. То те все 16 тренер, он филиалда битер балдар. Икили биди тренерлер. Он беги осундай топот этеленин тридроттери. Он үлели бит. Начал. Ага. Он келинге сетилер гит. Бу нар тугдан робот тип Владислав Андреев, бити Иван конечно капдети биди. Ата келинге өттүтөр тө сетилер балдары. То те бу хайын болбут аксыз спатинонюлар детали болбута. Он беги воспитанник бит Ариан Винокурап бастык местел бута. Сеп он эки болбут комой кыйын истек сибетактары. Пунна Спартакиада учащихся командныйга беги командадан корот бастабыта. Бир жылдар гонтон командныйга лидер курдук эжеби беги билин команда бут бите Данилов күрәктәйте, Тарскай күрәктәйте бартыр бастыкы экеси жабыт. Нашуга. Это хитим нахуле бараракостер, онон элбәкки жабу үз нөмердә скула үче батарейнәдәр баллар диләр, ул янны бире хатыла, жогуска күрәккә олорар. Жон, Яра Эдуард Васильевич, бу үз нөмердә скула туган туга тие хамара. Оттон тох тембла. Төкүннән мастаулах хагахерин көрәчүләре, тустуны хәңәрәчүләр. Беге бу Оғыз спортивна школада үләвдәттен хүбәс 6 сылыр хылжар. Оннан сүрүң кайсыкырда ден көңүл тустура. Онан әрелбет холора хагахерин Süz behençe tehen çoğu verenler bula bugün günnäke koraka behen 6 tehençe verenler jar. Ondan kolora 600 oğda 600'ten taqqattın. Lappa taqqa ol bu üst nüvende Oğuz sportivna şkola verenler bula. Ondan bu terehini bu manlık Oğuz sportivna şkolatın Araybıt, İlya Filipovich, Mikhailchuk Aktanahı Kanada, Valeri Petrovich Karamahep, Evi Aktanahı Kanada, Budimir Grigorevich, Yakovlevi, bu Fedot Arhipovich, bu John Kolora Oçolarga, Tavhon Sıllarga, Katçı Üp Ho Kamiger, Oğuz sportivna şkolatın turosanlar, onunla bägere üksün subotin yığınam dehterlerdim ondan subotundan bägere bu silahın ititin killerinder
ол кемге ырган хоос кемнери табыла. Ол кемге спортивная школаны арьянна жокускай корат оото эт каны түнден сайдытыгар сүдү кулаттарын киллерен бүгүн республика бир бастың осколу болон турурунда гастан турар. Хеп уруттан деревенеттен каллакка корат оотун кытта туста кирер буллахына свободный круг тем буларчы. Ки Үйерер көтөрөтө бүгүн буллагына бир түттен этер буллакына корот отор кире булактарынан орот деревине ото куттана кире булай. Хеп анан хананы үескетер. Ондук хананы үескетер. Ондан оскола ден, именно оскола ден тыл өс бар буллагына бу төрүттәчилер, дарыктачылар беги бастыр тренерлер бит, онна терьер жоммутугар мактал булайды. Хеп онны инетен турон тот yapman. Колор 2-нче жыллар халынлары хүббе 5-нче тантакка беренер буллагына билин колор 5-6-нче тантакка беренердир. Жогуска корукка. Олен беге билинген турукка Оға спортивная школатын Оға хамар тиер серигер ариталык такбыттен өссө сылбы сорукпу түддө улахан тойда кына Оға жарыктак буллагына доробай болар. Жарыктак этин канын хайыннардагына канын хүйттагына онутун төрөпүттер бу эт каны түнө хайдыга тустууга бердиктерине ден. Онто тустуден мен эс коханын этекпин баграбын бу истечилерге бу базавай көрүнген. Базавай ден олата сагалахын көрүнгө ден. Хеп сагалахын көрүн бу бирери көрүн бар, опсанан уна гимнастика бар булады. Гимнастика залы бирери заллакпыт. Оннотон ме кеба очаратты хатыркылыма хатан үс-үсөрө гону келдирелдер. Хеп олен быаттакына Ого хайдытыгар бастыгы класстан 400 класска дылы каяндаганы бу кубурок вперед, кубурок назад, шпагат, гибкость, ловкость, быстрота дени хатан окторго, онна хатан бу бетин контролдоного бу көрүн берер. Онтон жиннак тустуулары холовра этти саксыз 900 класстан хагаланар. Бу ону халгадылы холовра начальный подготовка онтон ортуку беремнехим болар. Ононтон бу тустуу тренерлери өлбөк огону илилеринен ахыр өлбөк ол кенниттен холовра 5-6-7 класска атын көрүндөргө мекөлөр. Ола волейбол болун волейболга баралар, мастардыга баралар да, боксага баралар, биле Ари улхан хастарыттан улага. Онотто кей бәйті бұвардақ бұлай. Онан мен баға ханам ден бұ тусту көріңін осколаларға олара келлер тәмет бұ именно хатан оқты үйреті әңге. Хатан бәйтін кығанар боларға. Оноттон кейіні кітті кейсеген единоворство болан. Онан бұлағына біле күткін сүргін сағылыр бұлай. Күткін сүргін сағылыр олығын тұстуға бұл әлбәқ оға именно ол аймақ әркеге мандык ханатын күйін берергер хүддәк оруллах оскола. Онантон бихи қаз бидди осколаға қолары бүгін күнге 9 Оға спортивна школалақ бұд. Ол 9 Оға спортивна школатыттан төддігер тұсту көріңе бар. Оннаттон Опсайта тыңчаттан тарды бұд лаппа тағыста ден ақсамытын ағын олары бұд. Онна инникетін дағаны бұл көрің бұғытынан кеге аймақ Ханата бу хакамуга үшөй күстәк туруктак боларыгар бу көрүнгмүтүн хайыннаран үйрәктәк оснан кеһи үләһит боларын огоран хитиери огорахты үтәп бого кален үшөй кеһи болдун демет үләтигер жонугар хәргәтигер берениләк болдун ден бола булады берениләк үшөй ыл агата Ул семьянин болдырын. Унда шөйлет болалара кыһаллап була. Төнник тене тепин барым бастык. Сөп, бу 2016 аллахка ди. Атырчага ен басты күнүгөр бу 3 нөмерде осколага Валерий Петрович келмесип аты эңерилди бите. Ити туһунан. Кстати, Валерий Петрович беге бастыкы хараңаччылар битер уну улахан спортка Владислав Андреевич Тарига хүрдө улахан олах. Оны трамбулана бәті улахан әйгена аспекке сүрінтері республика хүрінтеренерінен ең. Етінне бұл кенеге
итимен актива бартын оны келдердим. Онна хурулла хаджар. Онан кинемиска хуак болбута бияха барбытыга трагедията. Кини хүддах ча психолог ин кудиннер бахча этиленилер. Онан Сибастан осколабытыр кини атыныңар иккаден. Муньяка коластахан барытыр бары тренердер ханаларын эпиттире. Ол она сирдетен ити иңерилен турар. Оны Валерий Петрович керемәсәп быел төрәбите 6-15 жылы. Де, онна метон төрәһендер паралдара булден хабгалыбын. Оны Эдуард Васильевич коракка ме тусту федерация төлелер. Ити нехерде техара хастабын онна үлетен хамнан. Отто быйыл тусту федерацияда аңа президентіне Николай Константинович Одушинап болла. Бұл кеннеттен әме тустуттан ыраға хоққи, онна Жокускайгаттан олақсой бұта ыраатан, онна сөді бұл Дюша трида болдун элбак тусту water спонсордыр, онна тусту хайдетигер сөді кылаатан келдер әддір. Онан бұллағына федерацияттан сүнін туын бағала өскі қайық бұд. Мен бұллағына тоқ бұлай федерацияға барбын, ол ғынан баран ес үлетігер бұл именно бұл жоша трилер оннаттан кекке бизнесмен уаттар мевалдар олар меттен кардатыға жемін. Василий Васильевич, федерация тепетилибите көрдік Николай Константинович талылында президенттен Бұқтағата де? Батуртағата болбыта. Выборный учетный комиссия болбыта. Онтан вице-президенттарынан бейха кем Прокопий Семенович Иванов пар, Данилов Иван Иванович пар, так он Попов. Селен гнарна тунти Зырянов Макар Николаевич пар, Айран, кем Емельяна Пьян. Бәбит отты балар. Так кетник алида картах. Төлөһет боландар поддержкалыйлар. Буквально бәһә бу дин тренеры булбута бияка. Олонно Макар Николаевич сүддәг шуй подарок алган футболкалар түңәттә тохтарга тренерлерге онна беге школа бит һәм шуй чулу спортсменнарга. Сүйсөгө футболка бирде. Ити обосынан олаттаргыт нахашудык ипип болангыт умну баттар де. Химит төндөн келетер төдаганы кыгардалар шей атын эгега барбыттарын үдүнөн де. Химикеленнер көмөлө хажаллар. Ол уну көрөргө нахашуй. Ота хим бир тохтан таксар ба ититтен. Холобара үшөй тренер болангыт келелер булла төттөрү. Онда мен бир тыла темете. Быйыл ите уратылак жыл бала. Валерий Петрович Петалпын бесыла. Оны бәйе, біліңе кәмгәте сүрін күрақтахилері барытын ұлдығыт, басчы. Бір күрақтахиға. Қанды күрақтахилері? Итінде республикар дүнен әлбақ күрақтахилер балдар, олау шөй көрдеріні батырдарға әтісті бет. Оны әте гребнептер тұстулы, аға оны ол гребнептер бірістірер, олау ордыр, ұлыған сетіхи, күра оларға. Оны тұғай бұд, командны түмікке тахарыға, бейі бастықы месте, 2 месте бітін, 2 төгіл күрдік результатынан барақты. Ити қанда етігілбәтіқ. Оны бір ұратыта бұйылғы жыл бұтыр бұл управление бұт начальниға Эдуард Васильевич Муньян тренердерге мотивация емберді. Бұл үрдіқ кен далағына әтилерден бәт ағаяға мен бұқтырыметі, біремеді әфирі күлгас. Тойдақына Хабайда хунду гулиләдим спортка. Онны тұрмылағына кини бұл корак көрілән үхіс сылыгаржа бәтін ис санатын тахарда. Онны қайда әте қачыны мұннынуға аккумуляцияға ден. Итінне бі олақ сүйттірі әтабыт. Иткіннігіліға дәхірулды бұта. Онны тұрмылы хамай қылауына үйеті қоры иддяғыжуыт бапыростырым. Қолыр ачықтағын ең күрді бапыростыры хүрден тары бұта. Аллах кен туыл кәпсетені бұта. Сөп. Тәс оя албыты мен. Федор Хибович, білін қылғас
тохтобулга барабыт, угуюкка барабыт, ол канеттен бияха шыгыл жита келехтере бу студия бытыгар ханадар атыман сотороке менен колбон опу доготтар. Жара күндү көрөчүлөр, күндү истәчилер халгы эхеха бу үс нөмердәк спортивный школа тугунан кепсәмитин салгыбыт, онда бихеха манна өссө үс гыл жеткәлле, ол курдук убастабыллах тренердер кәллеләр, билиһиндәр ям. Ол курдук Иннокентий Семенович Кочкин кәлен олар аялла зәре бу хакалардан бастакы бу үс олимпиада кыттыбы да бары бекке билер атыр бит богос бит аял лазер бастыгы тренеры. Онда кине үс нөмердәк школага бир бастың тренеринен болар. Онда Россия чемпионы, Норотарикална класста спорт мастера быйылгы сыл төмөгүнөн да икките. Бу Батырдырон юлларын төмөгүнөн онда бу Спартакиада төмөгүнөн бастың тренер атыныл бит Николай Григорьевич Яковлев кирен олар. Бары бекке билегат. Онда да Россия Сахарин үтүләк тренеры онна Жокускай корат сүрүн тренеры Владимир Григорьевич Яковлев де. Кине итилләчеләрен бары бекке билегат. Аспыт бириге мекален кыттыбыта Петр Юмшанов, Ленис Спиридонов, Иннокентий, Семен Семенов, Владислав Андреев, Элбах, улус Элбах класста массадыр итен тахарбыт опытта тренер. Бирибит киштагар беги убастабыллах тренер бытын Валерий Петрович Кермясова ақтан санан аяқпыт, кини быйыл төрәбіті номну 15 сыла доғыттыр. Кини қайда құрды үлләбітін бары бәкке білағыт, кини Сақайрын сүймердеме қаманытын сүрін тренерінің үлләбіті, бітегін бұл Владислав Андрееві ғытта үлләджан Минскайға де бұл авария түбәхен бүкін сүрінттен бар бұта, оның сүрді қомылтыла қаты, Ромна Олимпиада болар аяқ кен қалбыды кәнде де. Оны ақтан санан аяқ бұд. Онтон 2016 жыллаққа кені ата, Валерий Петрович ата, бұл үс нөмердәқ спортивный школаға егерлі біті. Иннокентий Семенович ағалырын болу? Аяқатылы беріп. Валерий Петрович. Өте күнінен, өте пеппе күдді бұйыл Валерий Петрович келемәіп 6-15 сағын толар. Оннан анытты бихе школа бит әдбәк тәрәһіне ыта иджар. Ол күддік кеде туғынан манна радиоға, оны телевизияға тақсықтары, әме оны өссі олатты кәлі манна кәпсәбіттері. Оны тағынан болады кеде аты ұрытты бейеға құрук сылайы қорыт көріктейді. Улахан жоңа ұтылар қорыққа бастырыхінде көріктейі. Чемпионат города Якутска ден. Онта Валерий Петрович келмәп оғыр дәғаттан чорапчентена школатыгар үйренен Дмитрий Петрович Кошкинға етілген бұған қатан кені улақан мастер бол бұта. Онна бәйті манна дойды тұғар хақа херге бол бұт Россия чемпионатыгар көйен хақа тостуны таптачыларын бартын үйедден тұрар. Оны тостуны таптачылар бары біләлілер. Онтан атын улахан көректе хейдерге әлбәқтек тостуыда әвескі хүйіс бар еддіғаны әвескі хүйіс көректе хейдергер бесегер қастады кейт біте. Әвескі хүйіс көректе хейдер бесегер кейдерден улахан сетехи болар. Мен отта балеріні оғыр дәғіттен оскола үйеріні әддеғіттен көрбетім. Кені болат оскола жығыттан бәйті әтқан өттінен хайдыбыт, көріңінен олақ тұстуғаттан анаммыт, тұстуға дағыстырыры күйс өттінен, сеппе қоппыт, техник өттінен, Дмитрий Петрович школатын тойчойды барбыт, бір бастың тұстуқ боп болар. Енянан кені қанна Россияда көрікті хедергер, Союзды көрікті хедергер, әлбәқтек тақсылақтық тұстуғыда, орыққы кемнегі Хойус атынан әдбәк турнирде болалар әте, ол білеген тәдінәті қақылауыры международный турнирдер кереті болуқтыр. Білеген ол 15 республика барыда тоспал государство боландар. Бәлері андайды күтталар, ол хағана болағына Хойус, бүті Хойустағы турнирде ден ұтылалар әте. Манна хақа ергереме. Оны күріқті хедерге жекені олық үчөйдер тостуталы хедді бұта. Онна бәйті сетен қотан кәден тұстутын тан ураян барын де еуыны бітер біте кені биологическай
факультеты ол бітірет тағаны бәйті тренер бұғытынан. Дмитрий Петрович бәйті ұңырын мән тренер дәбіті қорыққа ғыпытығы 14 тем бар еті ол техникум. Ол оғылырын әтче әдді онтан тұрды үйерізе общество ден бар етеме. Ол проптех училищалар тәріттелері олынық трудовый резерв было мимо на хахайре сюрин тренер кутук ходжан элбе оғыны соғырынан хотунан тахан элбе оғылырым астырдыры тағаттабыта ол кенеттен ол түмектерін бартын оттан түмен кеніне 1992 жылдан 92-93 жылдардағы кеніне хахайрен сюрин тренерінен анан үлелеп биттери энди. Дера эти тренердер кемнерин киннегите бир кемге үлелебе Владимир Григорьевич кетилди бере кайын кини бекебелер булактак Валерий Петрович тренер быгытына кайта үлелебе. Күнүнөн күндү телевизордон көрөчүлөр, радионан истечилер. Валерий Петрович туунан кепсир боллакка табиғи амбастан төрөпчү мие школа интернатия бир кемге көрүмүппүт. Бир тренерге хака жолуу тренери улукан ки Дмитрий Петрович Коркин бир кемге эчилемит. Мен ариэдде виха класс көрөмүтүн, мен эдде өрөкмүн битереммин. Эти тренеринен үлелебит. Ол кемтен билебин. Hem bir kemge oğulurga dostlar etibit. Hüddeğen Dmitri Petrovich meyete çuğapkut. Bunu indiketen bulanır dostu gede. O zakoduk yine taksılaktı gede. Yine gece semini sepete koduk. Dönce doğusuz almana asılda kamanna orası basıl şempiyonatır. Bastan durar. O kenetten attamıt turnirlerinden. Onu heveskoyuz şempiyonatır ikkide ol behes mestelak. Bola hadi bu da. Hedindik ondan ülebitim vallahi men avvan Петрлах кати школа высшее спортивное мастерство дени класстах спортсмендер белемдир школа тренеринен үле дебитим ол кемнерге кене үйран битаран иде истебекке көрдүк орта үйрактар иштеринен трудовой резервден общество бар эте ол общество менен кене орта үйракка үйрөнөдөр студенттер оğulları курсаннары директоры. Оттан 1992 жылларга төмен бастыгы ителдәчем Петр Юмшанов амбастыгы биде Россия государство булутугар амбастыгы Россия чемпионы болбута. Ол кенетте ол күнүгөрдө шүддө улахан муняк болбута. Охана министр Петр Егорович Попов это. Он дугластас спортсменнер белем не тренердер. Он руководствует это министр Марта, олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин Марта. Муняктам мы колостам озакын тогоник Аллахам Валерий Петрович главный сөрүн тренер болду. Этинник он тонула жабиги сөрүн тренерден үлелен бүтү тогон Аллахка токтоду жок. Биги ажамыт үлелеспеп ол көрдүк 1995 Аллахка Василий Гоголев кенеттен 9 жыл болан баран Турция Стамбул коракка анда да үйрөнөчүбүт Петр Юмшанов боронсо медаль бута. Так, хитинник итикемдерге болланы хүддө албак баха кайрыттан көрөчүлөр гаджачылар тия дибиттер итикемдерге как раз эти чартыны рейстерин олоктон хадибиттер маттан хакайрыттан прямой Сочига Краснодарна катамбите Стамбулга тием турабыт хитинник. Ата Валерий Петрович туна кашир болла качасы үлетия сүддә петнестах хүддә шуя команданы теримбите Onu yüksevli tergalı eder trenerler tebit. Şu bazı güllerden spipet. Tontan ete tavan altta kamiyeti olimpiyat sikl ular yıllar kemleri göremiyor. Yani toktatıldı bu da dün askeri oldu bu da ular yıllar barlar bu. Onun sikl kendinden
Teglаны тренер улар едденнерти улар бутра. Дигнен өсөдөлөр багалата Валерий Петрович. Хедендик Антон касыллакаты. Тована асыллака как раз мен ровнати Леонид Спиридонов дярты кембер. Нюрбаттан биле Андрей Владислав аймактара жоннора төрөппиттер тасыбыттар мега перемой. Ол бутун оланерчи земляккен баракын дебиттер. Оны тиеме ол нюрба тиеме специально тиен жоннорун аймактарын көсөммүн көнүгөр жогускага ыңдагам деп. Оны каддактаны коддокмуна каддактаны олох биле хамай биле лөнергө тахажар кемемете бары дебер конор коддук жачыбын биле калем. Инегена каддактаны биле иккаңы генар каябап боламын. Владиславы давай балерангы такапсатам давай бол кадем болла. Ол как раз эти кемнергети оровна дюшла тери ханга катеннеттенете эрге катеннете ол лөлөр субботниктаргати эпиттергондук субботниктарга лөлдирете бит. Ана туранда ол тыттаган бики яганы тугун интернеттен ин хоп боллады. Оно эти япу один кирамет эти Валерий Петрович тинекен кирамет. Ол ханати директор Копылова Клавдия Никентьевна кирамет эти интернет он местен капсатамет. Оно Клавдия Никентьевна утара баран бияка ол он местен бейбит. Ол бүгүнгө он месте бар батта. Оннук. То оннук үлелен Süddan ülelebitira oğulurga Россия чемпионынан призерынан бол бута etикемге туакка Европа кетти бута батта оğulurga метал ал бута бо бастагындан хетенник онтон хами үрүләден 2014 жылга анда дөбүл ташкенге бол бута анда чемпионатыгар улахан жоңга ме бронза медаль ал бута хетенник. Сол бастың спортсменнен бу бута. Да, хетенник атак өсөдө үлеликтата Валерий Петрович тоголого комуталак бадык 16-лакаты эми үлели жанете олимпийский ойнолорго белемнен ажар узболга жанете ого тебен би какавитеттен тоорабыта. Хетенник үле тугана кепсет. Сөп, де Николай Григорьевич Яковлев билгентон бир бастың тренер булган. Де оны Валерий Петровичтин эми үлелер таган де. Бәнкемгер. Онда билген бастың үрәнәчләр әйендәре, холобра Азия оларгар, яны улан бастабыта Сахареттен тустан де. Оннан баст бу токпар улхан курактиләргә миятон огларын сетиләхтә гәттәләр хәйти туган. Төкүннән көндө спорда таптачылар. Мен Москваттан 15 елга дөрә битерәм баран калбитим. Антон Валерий Петрович үләлен. Та Валерий Петровичтин бири хәңгә ступут. На куракта хәбидер тустуатакпыт, көнкөсүатакпыт. Атак бири хәң туступпыт, уны ите эпиттен кудук агына асыллага кен Россия бихатта бастабыта. Хакарьер булбыта, онтон 91 жылга хәме Россия хакарьер булбыта. Онда мен бастабытым бенеттага. Онтон иккен бири хәң туступпыт. Онна эпиттен кудук Валерий Петрович трудовые резервы сташетенилер таминеме трудовые резервы үлә киреминеме трудовые резервы аттан тустадыбытым. Он тустамыт это сыз ден бар турут он тустан бастамыт Кубок Союза туступ трудовые резервы аттан ол битек Кубок Союза болон тан уже жылды болбута де. Вот. Ну оннотон Валерий Петрович тунетте кота кенелох ылыннарылах тыллах үсөй мен күдүк тамнак тренер это Кенек стас тренерлер таминеме үс хасыл тустубутум. Тоғонис международный тодор барон мекенеме стас тренер это. Вот. Тенек Валерий Петрович тахатак олар тустун тахатын дитя зибир бол бастата төднас Карьян Винокуров, он набу битехпун октябрь ойга Россия 16 бол бут Россия этеми Винокуров вариант төднас киккис, он чемезев нюрган бионикке үс месте болла. Вот онтан Арьян дасе баран тока медвежонок тен. Улахаттага медведь, а так оғылырға медвежонок дем төнергеме бастан келді. Нахачу өтін. Әлі тәқсі хетигілер кәлі тұралдар де. Сөп. Онда бұйыл
туох холбатер әһендер болалар буланнанары Валерий Петрович. Юбилейге. Эмде. Аха. Онтон бу ноябрь отутугар онна 90 июня. Декабрь бастыгы күннәргә чемпионат города Якутска тәкъбит көңүл түстүгә. Кинятна булыр ди. Валерий Петрович Кермәев атынан онна 50 лет победы гитара белемнән әндәвит. Урку курдук те. Урку курдук. Онна торуна урку милер таска янында булар дип. Нар улхан крактиле бар. Оннук тамнактык гитапыдын багарабыт оннуттан хакайрин сборная командата тон хакайрыга бар. Лотта бу бар кисектеле. Ден эренебит. Бу бүгүн буланытын тох старший тренердин Вадим Эдуардович тох буппут. Бу кемне турдакытна сборная команда Булаңы кибиде. Булаңы кибиде. Дера күндүз тәшләр, күндү көрәчләр билген кылгас токтобулга барабыт. Ол канеттен кепсетибидин салгакпыт, ханна да ратыма. Дера күндү истәчләр, күндү көрәчләр, эгет тайма спортивный берине бу эфирге көрәстелер де. Соторке менен Жокускай коракка бакыйы Бионсылгар аналдак спорты бар эгерде Жокускай корат чемпионаты болар дем болла. Көңүл түстүгө улганжанга ол чемпионат бу Валерий Петрович Кермәсов атын сүгөр. Халгы этвар син. Оннотон тогы тактап конференция текпит, онта чыгылага бой, онта чыгылыгар төрөбүк күнү болар. Оннотон беги администрация өтүгөр окружной администрацияга конференцияга онна бу сырдык керехин актан сананайыкпыт, оолорго теддекпит, онна оолордон эме выступайдыктыра, кани бу кемнерге хатта хуллабытын, кимнеге ийтен таарбытын, тон итинник үлелери каятардыгы тактакпыт, тоydaka кихи kendiketin biler bulağına, olata öbөгөлерин biler bulağına, indiketer sallah horukta hırdatı bolardı. Öbөгөлер menni eteller oleyin, behe olur bot, ehlerin jonların sergelerin osanan bilektakta körüktaktar. Onunla bu ennik üyeleri bu oğaz sportivna şkolalara üske ıtallar dikanadı. Onun iki ulukan мероприятие кәтәр бейдіне, оннан үдік тағымнақтық ұтық бүттемет әріндері бұлай. Наға чүгей қорат чемпионатынар әргәқ бұлатчы, онан де конференция болар дейтігет, онан барта үдік тағымнақтық ағарға бағар бұд. Онна бұл кенеге хамайтын туғыр бұлла де, обложка тігар Владислав Андреев тұрар. Хамай кен тұттар. Ол итилләчигит те Владислав Андреев әлбәки көрбәт агара апта булу, оны те көрәшчеләргә иштәчләргә ханатыга кини билген Владислав биге бир хамы опуттах тустук пут билген Белоруссияга олорор, онны сүмәрдәме команда бу әдәдәргә сүрен тренеры булар ди, Белоруссия. Булар батта. Киниге тәсәбәстәгә ту билен хайдах. Антон Владислав гыттабы кефетебит, сетими буспаппыт, бир кини беги басты караңаччыл болар, беги школа бутын тахамай анда дуатырды бут ки спортсмен ки бола болады. Инеге күн тутта хажабы кефетин, понна Антон кини билген старший тренерлери хижер, дагы şu результаттары ала хижер, Белоруссия командатыгар, биле отуртагата бу Козловтин оллар аме үз болла, анда дуа. Так, онна бу терехнерге токтана барыбын, бу терехнер тон остай биги Валерий Петрович атын үетити кини хырдык керегер маннык өдөбүлөр халыктарына эдер чапытыгар ол эһинити үлелеп баралдар, ол курдугете токка билген бу манна такканакта акта олор бут Валерий Петрович тугунан чемпионат было детивит на беге баламы теди конференция, научно-практическая конференция тарих тахпит, он на беге те олор бутун эчилер олор бутун филиалларынан задание берипет, Валерий Петрович ологун тугунан
манык туахында кыла тағаларын туынанды. Онна қолыбыр онна арақтағыпыт хороқтор спортивный биографиятын, хороқтор тренерский деятельнігін, хороқтор оғылса қанна бар бұтын, қайдақ ұлап бұтын, қанна жарықтамыты туынан, онна тусту темат кәрімия әлбәқ бұл бопырыстады. Олонды конференцияға бейі выступайды гөтүбүн ектер, онна бәлерді туақтары күргілдірділаты болды. Сәп, четіне күтіктерәңді болды. Бұл өз нөмірді спортивна школаға 600-тен тақса оға берген жартындар детінде. Оны бағалақтар бұл әфирі көрелер жондар оғылар бұтын тұстығы берер өйіппеттен ханаға кәлбеттері бұл. Очана қайдақ бұлалары, қайдақ кәлелері бұл школаға? Отын бейеға қачық оға оғылға первый класстан оңаға сағыдылы төбе бағары оғыны бейгі жарықты қақтақ бідігіне. Кені дұру бетінен қачағы болынады, справкатта бар болынады, дұру байден. Онына түн Леня 3-3 кәлендер, онына тренергі түкірсіндер, кәфістен пакет документі пағалықта жерге керелдер. Ленина 3-3. 3-3. Дена ehitті бітте, бары Ленина 3 адресқа кәлен, 3 нөмірдәқ бұл хақайрын бір бастың бұл тұстуы скола төркәләңгет оғылар күтін бере қадын сөп. Енді босқа өтеді? Жырық барты босқа болды. Бұр босқа доғыттар. Бұр босқа ағылаңғыт олы басты кластан де? Басты кластан кейдер. Оны жондар бұл қайылары. Қачылақ болу, оны хамы ғынт қорат келбейір кейінегер тұрар бұл бұтты. Онын бұл Ленина, проспект Ленина кәләңгет оғылар күтін берін, 3 нөмірді сколаға. Онына бұл хақайрын бастың тренерлері, бұл әтергерлі Аялла, Зіре, Владислав Андреев, күрдік олаттыры иппит тренердер егіне оғылар күтін жараттықтыра. Оны нәл бағы оғылары бүттірі білебін, маңна 3 нөмірді сколаға берелдер, оны олық басты кластан хантанлар түрген мады әбілелдер. Оны олық әтергерлі оғын тұстығы берден дағаны олық бәніме түріппет әмейе қарағамайыр. Бәйлері масынанан таға жалылар, аммаға бар хачып бар онды көті. Әлбәқ бай оғы түріппет кәлем барандар, оғы жалылар. Олық бәйлері тұсты хачыр көді, көкәберге кейі хатылды. Наға жөй, олық қод олары ер, тұсты олары ер, онан тоқта харбаға оғы білген оғылар көтін берін. Онда біліңік кемге төлбәқ қолы бұраман түріппет оғытын берері. Білің барда компьютер, гаджет үйетеді. Ұрыққы ғыллары тәтіннәті қайдағай. То билин тух заявканы берген госуслугандан эме барар. Госуслугандан эме берилдер, уну биле обрубукланар, онна кенлерге пет барар. Онда эме беректен хеп так активный родительдер элбактар. Бияга мунякта болдылар, родительский собраниялар, онна келеннер бәлерин туактарын проблемалары, маннык баганаларын теллер, үллестеллер, ол курдук үллер родительдер элбактар. Бияга Аны бұл аңыты көріні har бітімі. Қолыбыра ұлыған жоңғы әме бағалақтарға қолыбыра тоқ бен барды. Қолыбыра білген тұстықтар бұд, Лев Павлов, Виктор Лебеде, Блендис Передонов, тұсталарын ғана онына де сағаран баран, отыттарын аған баран, чөден чылақ жондар де, тұстуыны әңі айран баралар де. Оны оғайдан тұстығы атақ жондар. Оны қайдар тұстығы кейді, хақа қаныр он юр бұлдаға де. Оны тұстығы кейді, оны кыбысталылар бұлдаға де. Бараларын. Ондық жондарга ме туық парбатты, сексия. Ондық жоңғанты бейіға кейі түгер туық занятиялы болдылар. Тон жиңна қапсайден хыжалар, онна қапсайген бір бөліне көрдік бір жарқыналы болды. Bir жарға бір болды. Олының кәлелер кейі түгер бейіға ұрқу үйремет оғылы бұтты, воспитанникта бұтты кәлен жарқыналар, тұстың бағалақ тоғы жоны кәлен бір дұрбелін көнерілер, оқындық залғы кейлелер бір. Олары тепілатыны. Онан олық кыбыстыман доғыттыр. Нәл бағала жондар бағалар, опытта жондар күтті мен 10 ыл ғығдықтыра қайықтыра жена кыбысталылар. Олы хем болғана кәде хаңа сақалыған тоғын үйерінер қағандағаны қойып бол батақ. Чөден хастақ болды күт, бүйін хастақ болды күт, әтігілі бәғатын кыллар болды күт тағаны қолы бұра бұл үйіс нөмірді спортивный скола әкәләңгет. Кірі төлі бір дәқті болдылар, қолы бұра жартынды қатын сөп болды. Мен еме қолы бұра табарыстарымда хаба қаралылар, оны әтәбіне, оны барын деймін. Қолы бұра үші байты кете олат тәрейелдері бітті. Василий Стручкопин жартты өтеді. Шөй бағай де, қолы бұра өлі ақымнастақ еға ол аяқтығынша бет берен бараны ұй бұға жартындан сөп болды. Онына хаңа сақалатчылар күдік ехін жарттылдар. Онан болан тоқты кыбыстар хоқ, барыта бәяғы көдік жондар тиеллер, онан тие қатын сөп бұла. Үйіс нөмірді асқула тиеңгід, бір сек қатын сөп. Сүбіребен берін бұйылтан
Дети Азии болла, onun сеттереммит бу ого спортивная школа тигер ремонт ыттыбыт. Хеп. Онутон өрсөлгө болбатах улухан ремонт барда, анын бии баалык быт Евгений Николаевич Григорьев көмөтүнөн, онна кене командатын көмөтүнөн үддах шугай аныгылы тетимнак ремонт аста ди канада. Онутон беги оголор бутур условияны үддах шөдүгөтөн терен бир бастың шугай ремонтнак ого спортивная школата болла. Ты баран көрбүк ки када. Оннан онтон келен көрөн истен тиен көрүн дебин. Оннан бу Евгений Николаевич осынан кихи дорубета, онна кихи эткан үтүнөн жарыктак болуу тугар үддө улахан беремени үдүләдер. Онна бу жон жарыктак болуу тугар өлүнү камнагы күскө ыдаты бит. Ондан беги о Жокускай короспорт управлениета эме осанан бу жон жарыктак болду делохан интерестак бит. Жон кандай тиен камары кандай хартери кандай кылыры эти вопросты гото күскеме жанындакты күлләй деп. Нон жошалам бу билин барышы бата ремонтнандар ары хагалы авыз тетимге кийди битте канада. Нажу те. Элгеттен тон спортивный инвентарь битин каңатык бит. Каңатан биле аныгылы тетимнак биле фитнесин заллар кондуктор кайык бит. Жона кеят түтүгөр нелене жарыгар бе условияны оруктак булай. Условия бар буланатон жон вере көтөкөлөр. Оннотон вере көтөтөн канын этчен жетер настроениялах бала. Кихи күнгө этелле бутуган 5-10 километр хамыктахтен. Отчона биле тургун шөй болот. Эптах дианыбын бу Жокускай короколоро жон квартирага бир квартиралар опла. Онна квартира ке хамсаммат булай. Онан жонга эрге бу каман залга жан такие не гаттагапсетен хайдар була. Онну билген холобра офис көлли була күнү бу компьютер не олоргон, эпитиге, онтон жагар эпитиге кып карагас кетияган. Тас истенага де, онну ки этерге хага кита халгынган ади, камсандыган ади батта. Олен залга де ханады, залга ден арал жиян этерге бу яха оңолубут холобра кыга туганы канада. Оны бу Азия холора боларына хажой де холора төтөлгө бидде де болдар холора биги холора триумф путтан тупсан нады жой де билин. Ки омогерге хажар коду. Социальный объекттарга хамай тухалак бу спорт эгете болар бүгүнгү үлели хажар министр Бетлени Николаевич эти үлөга хүрдәк күстәктик жаныган үлләһәдәр билен әлбәк программаларга кыттан оннытын нехиленне жарыктак болуу тугар биле сөдүкүйүн ура булади сөдүкүйүн нехиленнеге ден оннтон Леонид Николаевичка министерство осынан киндер үлөлөрө бу көстүбет үлөлбәк булай ол ремонт болдун ону кандак киллерәһен итаһан такыяһан нехиленне битрәннәр бит сааттан хагалантан үлене тактаплабытта. Оннан бе веребит бары бир маннык коллектив болан дойтубут жому сергевит сайдетигер бевит клапыда килдер ачыбытта. Олох кайдар капсабекер Южный спортивная школа барып мардым ди. Кайда коллар бутей булай. Уртта куаны это билесе же булай. Олох чакчы оларда оннан бирет эмес өссө. Итинне яны милионаптен ого спортивная школага жарыктамыт белере итен тахарбыт олдары билим предприниматель болан. Эмиян ди. Эмиян оннан тутууга олох чугас кини. Оны ол кихини көрдөстүбүт эбитин дебикедле. Ол кихи ис өттүгөр өссө олох уникальный ургуйдары доктор келдете осынан анагы токка эпеттир требованияга эпеттир шөй зал болду. Билин өссө дальше толкуйдулар вот. Өссө тугу триумфу тиети кара. О триумф ону болду. Бехеме ону барат деп. Алын бехеме биле тока калса кудук. Биле шөйгө тардыктак. Онук
Оны таттустуктар осынан хере дойдуну көрбүт боланнар токтор өлбөк болор бит. Идеялары хүддә өлбөк болор бит. Уны көрүлөрө биле. Кара Аныгылы ди. мелаштары матын шөй бадык оңорлор. Тону тиен көрөр каяры. Көрөн устан келехана жоңга хердатан ди. Донуңга хында дехана. Дер доктор, бит таспыт билбе каста механа бар олох жоңга хергах кепсети болду бахала. Оны жон бу көрәчләр дә, истәчләр дә әлбәгә билбеп булыктактыр. Onun өсө түгел бу кинигә аттаксы бутнан агадали бит, оннан беләккә тигән барга мактал. Өсө даганы үлелек бит дигән дибен, онна тәрәһәннәр булары тураллар. Өсө түгел хана табын бүген бияка бу Жокуска корат спорт отделын начальнигы управление булды. Управление начальник Эдуард Васильевич Ефимов, онна бир бастың, хаға республикада бир бастың оғы спортивна школатын, үш нөмірді оғы спортивна школатын үләйттірі халаячылары кәлән бардылар, тоғыттыр, тренердері. Онан тон ехеқа үләғатығар өссі үрдік сетихилер бағарабыд. Күнді үстәчілер қашчап берақсын тайм-аут беріні көтітімен, анысқы эфирге меманны күрдік интерехіне ғылжеттірі ағылық бұд. Чөлдір ой болын, анысқы эфирге көші қадир.